I was here for the drama. Ovdje se igra dan, noć. Usred gradske gužve, između prolaznika, kafića i svakodnevne žurbe, jedna šahovska tabla već godinama ima svoje stalne igrače, a njene figure ostaju simbol nekog sporijeg društvenijeg života. Ovdje se igra dan, noć. Bilo ga hladno, toplo, plus minus. Ja sam saobraćajni inženjer u penziji. Onaj drugi što igra je Ekrem, eno ga tamo, on je građevinski inženjer u penziji. Ovaj drugi što igra ovdje, on je još uvijek aktivni naš advokat. I ovdje nema šta ne dolazi. Dok traje partija, razgovara se o svemu, od politike i cijena do sjećanja na Sarajevo kako je nekada bilo. Šah je često samo povod. Nema teme koja se ovdje ne nađe na dnevnom redu. Počevši od politike, od Irana, od rata, od šaha, od Spaskov, od vjere, od bilo ko šta započne odmah s otvori diskusije, tako da nema kraja diskusijama, kraja dilemama i kraja priče. Ovdje nema ono što imaju, bez obzira što sam ja hadžija, ovdje nema joga. Došao Srbin, Hrvat, Kinez, Turčin i sve ostalo, ovdje svak dolazi i zabavlja se. Iako je šah igra smirenosti, ovdje često dolazi do ozbiljnih rasprava, jer svaki igrač ima svoju verziju onoga što se upravo dogodilo na tabli. Neka se malo ko i porječkamo i to je to. Ostalo što vas još interesuje. Oko čega se znate? Evo? Pa oko poteza, oko čega će drugog. Oko poteza, onaj šapno, onaj nije šapno, onaj ovako, onaj nako i sve ostalo. A čim neko započne igru, mnogi znatiželjni posmatrači se okupljaju da gledaju i komentarišu igru. I observed that it was many older men, and there seemed to be some drama. And she said, look, they're all surrounded around these guys playing chess. And so I was looking for just a table and a little chessboard. And then when the crowd opened up, I saw it was human-sized chess. And so I was kind of blown away to see that. I didn't even know that was there. I'm watching the social dynamics. I'm watching, you know, they're smoking their cigarettes and they're knocking each other's pieces. The strategy? No, it's not the strategy. I'm watching the social dynamics. Yes. When I crossed the street, I saw that people play chess and the old people also play that, and that's very interesting. Old people spend their free time by useful things like that, yeah. Dođu djeca, pa mi onda dozvolimo da se oni igraju, oni hoće da igraju šaha, pa onda oni malo se igraju, malo šutaju, malo se... Ali nema prepreke da ne dođu. Dođu, ali rijetko. A znači samo su iskusni. Uglavnom. I oni koji mogu podnijeti poraz u moj hadžiju.